gitu sih terkait dengan jelang nomor kemikiran yang resolution ini lah keren tentang presentation jom kata roster system macam sabang i buat poin bak ni kan ini jelang jawab betul lah ya resolution kursi ini pembet mai itu resolution kursi kayak standar ini kayak cuy nengkong sabi na kalian kajongi pin kawai ke statement ka basai ba kani ka sarkar MDA menta kani ka sarkar ka note banthok impet pet baling ong ngani hakatu meeting all political party meeting lami ko igarai ba ngin pensange banthok replacement menteri rang ba laai ke jingput bena lembak dak kai ke baru nangi dang iya ka artu artering ka SAD department kadang penmi yang advertisement tekani ngisim ba kadai ka jing thok syukur ka jing bambat ya ka pa tu ka all political party meeting kapar pada kawai ngiri bentuk saya kedar ba ya kani ka SRP ka kena spatnya puar lada penkela ra kendai sit kawan honyo puar honyo pulai lawan ra kisim penkela honyo pu saw lawan ra kisim penkela honyo pun rew nyo pu pra nyo pun dai pra pu wei hau hadok kan rew tu Januari kakandai separa hapun reru lawan rajin kini kicik penkelai kini ka reservation policy ini kini kicik penkelai ki banga la batai mentan kini kicik penkelai sop lembaga personal department ban mentoi tang silang ki community ki bodone ka sit jongi kumo simai pang haka khande tu Januari kakandai separa hapun reru ka personal department lembaga UM kalau anra ka kicik penkelai ka ongba nak kebentakin ki tactical manpower namar bak ki duna palan te ladak umdon ucidul tribe in simbai daki rithor pi karena hak nai spra apa hundred ipot assistant engineer tak ki bot te ngisim bak ini ki jipen kela ki ba sorka lawan kela nak kapor ki dei ki tang ki but ba ka sorkar kala ban manipulate ya policy kat bakamon hakan ko por bakwa hakan jing sisa ka kala dai ka por bak ka ya ka SRP menta ka ba nadu khat nai spatnya po ar ngin pen kala habashah bak stakeholders baro kindon lang bangin pen kala hakalan tiga badai namar ba ya kani corruption policy nong bi la misuse taki sarkar ki balawan na kapor la bun hausin bat isim ba kani kalong babakala bat kumbangi la khalairu bana kalian kajungi ya kani kajing dawa ban penkela ban review la don kam ya kani corruption policy nak kata kadau ni monong kentur kami hapsu ya kani sarkar yang ni dawa dakabat jurtab basobha wat siap ting ban yakrani ka SRP longi besilur mensim hot kata kajing yelang bang ini keren kumno wan review no ek nika reservation policy hakalan tiga badai namar ba lada ka sarkar kamut ba ngidon ye kata ka number semua ban bat ek ruling bat tang na kata ka daw ba kin le kat baman kin thom da kabor ru iso tu ba ka sinsa demokrasi le si kani ba paklatam yo ako ba sning imtip dadak situation golong tham kum ni la padon ka rally ka he ba apa silong te ka sarkar na kalian jongi hi tentu jor ba kadai ban khatno budwon ban menteri kam ya kenika jing review la ni ban penkela ban pun wandur thamai ya kenika reservation policy kibun ba kita technical expert ni statement tu education minister ke la ekran chipang kita ki 50% kata kajing ma kabran wan la de ekran kelada kita ki perlok garu ki jongi ki kwa banumuan kita jing ma ta khot meeting kayak gini keren khot tang meeting ini keren ban ya dai kita kajing ma baro Henry lada ki nomi keman jong kini ki wei pada ki jai bener kin su penting kok tempan di kita ki jing ki banwan hadin dan ta kading ke ban bamut ya baro ban yo nong maki ketar ko bakla bagi song thok ini ki jing keren ki tang kan untuk lenti ban telot no bat penjarjar no ya kini kajing dawa kenang baka jing mentoy kan wan bait sa kirulum garu
Kenakali ka jungi saya kedar bi ka roster nang ni sakman nginom la ban pentrikam ya ka roster retrospectively kata la syai kani bangikran mendai bangikran mangi kadi ka anja keren kata kidon ki guidelines juga polisi ki belakang saya kedar ba kapkom ka kap nice ba new fuar the kreteng backlog kalau illegal kamla pandan kaya kani ka bental ada sorkar kamla men sosu ngilong giba kroy mengit sosu uru rengkat ikut silangin dapat ai halor kanu kalenti bangikam ba kadai sepatnya puar kalau ada konsyai by any backlog is illegal invalid ngata kadau dan kampan pentikna arteli kang ba kandon gajing renti jong kene resolution policy kawai prospective roster system pat kawai ban review ban yakran yaka resolution policy Sebulan na po sa bentaba. ki review ba la dangi kala ka poisa ta kapor bangin ong bangin review no ika resolution policy ki bon bagi mat be review iba kam kong sang in ong ban review ban mentoy sa parlok karo jungi cek kita kimat la dangi review on mentoy be direct gorohi ma ngin review no itu kamat ban ong ba ya ka bah jong gorok kan lik tang ho goro umsya syu ya ki beri ki basa sabar jong stik tang gitu ki parlok garo himen ki para ki jungi ki basa apok garo health kabar ba ingin review nginong ba ka polisi ka thawa ba uno ban na sunang kan garo te ana ula ban sim itu kota garo tingi yong katar in review no nginong ba tang garo ula ban sim kani tang ba hinang ban kan garo hindio no ban bam no kata ka ba jong garo kata ka la ba kala de ini kira kimat ki ar la itu li ki bal la lagi review kajing mentoy kan le be ki parlok garo but kiwi kimat ki pun ba ki balong technical kan dian but kibingin wanra mangi kilong legally correct bat ngam tarai ke kantor gaji solusi ngam tarai lada ngiakran ni kini ki kumno ban review bakan don kata communal feelings kanum don ra dalil kanum don kidon gilar klinti jaga bang ikwa bandaskas bat ka sorkar banyakran bat government na kata kata ngi kintu ke sorkar one court ini keren nomor la fitre banyakran ngi hapen mi no ada dokumen ba ada kino gilar kilinti pat le se katu kan lok mengi ni kenben ke sorkar na kata kata kum ke sorkar ka ba la yo ya ka bor funsyar kali ka state ka jongi menta ki sansen bi banwan ngi kentu ba soba long ke bayar jumut bat kamtam yo menteri ang ba jongi kani ka jing kuman jing pene jong jong kontrak sama menta ka penpau ba chief minister is komunal very much komunal namadang mento ki perdok persenam jangu wong ngam terere lada umur kumta this is 100% ngiyo yo chief minister bolong komunal bomlong secular ki kasi jen jagaro kan lada kalau ngumta kalau ngobususi state jangi but ni cumil inti ba ka sarkar kan perkhan no da tomboi ka bar pada ye kini ki political party ijong ni chwa ini ki yung UDP HSBDP kumarai keren lang borok SRP gadon apa ka manifesto jongki kalau ada kile ko bne ngasrai next election bahaban nai tumi manifesto show kibero kenum pulis show bahaban nai tarno tu manifesto yakun ba igum to nomar kanta pensisya ba ka manifesto jongki arli party kini ki manifesto petang ban krobon dik kai ka pakan rai ka syong ni ka karai jongki party ngimla ban tuklar ki rai party ndeng kuat penai tang jing ai mensi ya kini pada perlok sing rulung jong Ay ba, no rulung komunal la ula violet ka swearing jong u ka atas CM tagi borok nang kam ngan sinar ba kunci minister rulung komunal